see confirm who see no to see where yale say our family yale no to see the hospital na dey nako because say dey me hu ne say where yale time ayale ni nyama aye no between no for catch and say see me hu yi nyambotre na shede akura bia mpefra akura bia na do 12 o'clock because me leader no me so na me see club na me so me pe ma na me ye nema emfata kan no wia no no akoye oko street no so no akoye street no nim se o ma bebre ya kwana plan ye free to street amemete enso me shefie bako ade be kin sisi bako makache mo se nipa kotue sika koye atwa wo we ya bloche ni ye adwuma koto credit dey well na wo sore na ne na ma in fact o ma so odine the rock me nine here no afina all me payaresa intino uti se bibi ti haya say ya pijam ne dem ko because rock me gina na me nine intino issue wow ya say maybe na me nine me ko maybe me am ka say ase me ma bere to the intwa me nine because enya me kwaro me nipa say me be wi ase ya for cash ti intwa me nine na say ne life dey cost still na mu na ebon bro ku che say enya izu me dey na me dem na wuntimi ma ho bon na wote se me ho ti awa na odem nti abon ama ohene na aye normal Emo bibia kwaba edeba too much GHS so ebusia mesrew safe e na wani abomeso a mesrew so be subscribe no like na face wa share ed amame ya wonti asie bia no comment section na say na we de wa same bisan ato putupronka ebo e na abebo ye enedey amase bibrichi abo amakumasefo de emre ya me ne wo ka say de chesare ho kase pa e na aka kuma odifo titiru ene Dr. Like production wo mo enya eyi kase pa enya asem ketwa si confuse adodo na enim no sadi no ena wode wo eye industry ni mu achese ukopie mu e wo Dr. Like aso ye de ya ho ene odi ni dwuma titiru ne pa e wo comedy skit dodo no a emu na emre bi wo yade pa ma eba betu odwa e ma Ghana fo keka ansem bebre e de fa ho na me ye na dom e ma ne ho to no aba abonten e be grantee interview na interview ni mu no say ne koy wana na me bono na enye normal wa say me bono normal me bo wana na bani suburi me wow na me bre me ya ade a me ntime nkeka me hu me so ati my body me ya ade na my mremremre but ade ba ko mu say me yare no ma nheda mo me ma me mama ne ade ko na me bese me ma ya mfishi ato mo so me ma me ni mi wo mu sitie na me bese me ma ya mfishi ato mo so ene rade adom me ma me mo kan later ami ho to mi munam so ma ansi mo na me yare sini to ohu wo na oso ate no so na me nkoho wow na me nkoho why na ma me a wo de yare sini ko enye mi di si no papa ji but me be say me chere say I know them say me ma me hu say imagine dindin ma ko hospital ma bia e kabiri no ma bi si a di obeye kra no e dia yam hiri bi kra beto so mana me hu say that time no at least mitimi radio do me nipa wo bi wo me nchen a mitimi ko hospital e bia me a mitimi nante koba edidi bibia se ni se ntino me nheda enye e bia nyame fasa ma e bia nkemu ye din to the critical point any be anka me meka akiro mo wo keka nsem we nyina mu na hu ni say di ahode aba e ma wo san so to aso ekokodi ne pa na tosu mienu no e na yade foforo sa abo no na no de ye ntumi ama abonten ametodwa amechirechi bibie mu san say na enim say de di kan ye ne sa pepepe e na de tosu mienu enso e be na enso ekura tokrama pampem no eno e na ekum no de rock me nine here no afina all me payaresa intino uti se bibi ti haya say ya pijam ne dem ko because rock me gina na me nine intino issue wow ya say maybe na me nine me ko maybe me am ka say ase me ma bere to the intwa me nine because enya me nkwaro me nipa say me be wi ase ya yare for cash ti intwa me nine na say ne life dey cost still na mu na ebon bro ku che say enya izu me dey na me dem na wuntimi ma ho bon na wote se me ho ti awa na odem nti abon ama ohene na aye normal wa bi rem na be bon foforo matem de bonde udem abom ya titi ma e bon no master achoti ase ko sane satamu na fofo na no mu di agronom we bro ko no kwasente me na fofo ni ye loyal to me na fofo mu bu kuma state bia be hwe me
now for no buy just say me now for ra ku say bia dynamic dem no unyu bia odomia ndem because one e bon more dem ho e bon entrance so it is a uni vima bon be pam e wo gate no ma wure e bi be e kwa papa kwa no de me share chiri share papa echi okay say say aha upo my bo be twa he ona na ma mo ko my bo twa he ona na ma na bra ko tadi se man te say aha mo kwa no ho beto no ese mo ko wenti yade we die wantumi anyina ne na so e ma se die wato na nanom e wonse do na ne wo na chi e na Dr. Like be granting interview bi na say e no kan si confirm won si anom si we ale say our family ale won si pe hospital na dey eko because say dey me hu ne say we ale time ayale ni nyama aye no bitu na for catch and say si me hu yi nyambotre na shede akura bi ampefra akura bi na 12 o'clock because me leader no me so na me si club na me so me pe ma na me ye nema emfata na so mo yes anyoma oh me chere say like oh ye nyoma ensem fata me hu sa akura bi aye dey akoye e na akura bi pia nyame ne na ye dey eko mitimi hu ade akura bi timi ya ade me ka no awia no ho no akoye oko street ne so no akoye a street no nim say o ma bebre ya kwana pan ye free to street a me mete enso me shefie bako ade be kin sisi bako makache mo se nipa ko tue sika ko ye twa wo we ya bloche ni ye adwuma koto credit dey well na wo sore na ne nama in fact o ma so dine ye wo be kan wonye dey ontie itipo bane sabo enne ye mfa ba ntia akola bi akola kura sekan fato no so mfanto a etwa na ono be jato ono e jato sana ya netie mitunu fu bebre mitu me kasa kyerɛw 1 2 3 4 5 6 mitumi kwa to 6 gra mitumi kwa up to 6 min kasa min fi bi abusia na atwesa ya reho sem Dr. Like nsem no no so dia betudwa a wo kyerɛkyerɛ mu afutu ode meme a wo mo ne sebi kasa wakasa kyerɛ wo mo nanso nyina nim se ba mo wo kura dia nkwa entumi enji nti Bible kura kasa wo mo a wo mo sua ni wo mo nsu ne wo mo siriso wo mo ne wo mo ensiri nti abrɛ mu ya ne wo mo nyina esu ensem yi ba ye no ya suma ya ma ne boni ba kokoduru ho ewo eye efie ho no mo na ya reho sem abusu efie ho no mo nyina atompa te se su a ekoso enya asam ketwa kura na ekame akwa esa reho aba nanso se de tu maje da bia ehye mo boye nsi maso ewo nsemi ho ye bekoso de ani ade akire de be firi mo bebia no ye be sa beje agwa ede abremu aye ne ho tutuye nyina no je ndi se ye be san so ede mu nkyeremu aba besom mo edi amejeso eye dwaso hima ha ana brema akwan ma ye hia ye be san so ahia bi makra